6 sati ujutro, evo ja sam upravo ustao, želim da vas pozdravim i da vam kažem da me danas očekuje jedan jako za mene poseban dan, zato što ću iz Brisela da putujem za Jaš, da celivam mošti Svete Petke, inače svetiteljke i zaštitnice moje porodice i mene. Probat ću malo da vam danas snimam taj put, s obzirom da ću iz Brisela morati da idem do Charleroi. To je jedan grad udaljen oko 80 km od Brisela, ako se ne varam. Zatim od Charleroi imam let za Bakau i onda od tog grada Bakau, koliko sam gledao, 2 sata se ide autobusom ili vozom. Sad ne znam da li ću sve to stići, s obzirom da je poslednji autobus, kako sam video, iz Bakau za Jaš oko 8:45, a ja ću da sletim iz Brisela u Bakau oko 8:15, tako da se nadam da ću stići da uzmem taj poslednji autobus i da stignem u Jaš. Trebalo bi još da stignem negde uveče oko ponoći i onda, ako Bog da, ujutru pravo na liturgiju i na celivanje mošti jedne od najvećih svetiteljki i moje zaštitnice Svete Petke. Ništa, odoh ja da se spremim, da se, vidi kosa, bože, da se isuširam, umijem, obučem, pa ću vam snimati usput moj put od Brisela do Jaša, gde ću da celivam mošti, kao što rekoh, moje svetiteljke, Svete Petke Paraskeve. Vidimo se. Dobro jutro. Budim se polako, ali sigurno uz kaficu. Po jutru se dan poznaje, a ako je suditi po tome, jutro je jako lepo, sunčano, ja sam srećan, zadovoljan, duša mi peva, srce mi peva. Nekako ne mogu da vam opišem osjećaj. Ako Bog da, vidimo se uskoro u gradu Jašu u Rumuniji, gde ću celivati mošti velike svetiteljke Svete Petke Paraskeve, inače zaštitnice moje porodice i mene. Dakle, evo je kafica, kafa nikad lepša, mada je meni od jutru sve lepo i fantastično, a ako Bog da, ja ću vam snimiti ceo put, pa se vidimo. Uzdrav! Bože pomozi. Kucnu je čas, upravo krećem put Jašija za Rumuniju, tako da, Bože pomozi, idem prvo u metro, posle iz metroa autobusom do Charleroi, a onda ću se javiti tamo sa aerodroma. Bože, što sam srećan. Vidimo se. Evo me u metro stanici, dakle, ovde čekam metro. Kao što rekoh, idem do Gare du Midi, onda od Gare du Midija uzimam autobus za Charleroi i onda letim pravo za Jaš kod Svete Petke Paraskeve. Mnogo ljudi, ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, evo mi ga metro. Krenuo sam, vidimo se, javljam se. Ušao sam u metro, devojka iza mene sa švakama, kad je ušla je pala, tako da sam je pomogao. Boga mi, osjećam već da je Sveta Petka iz mene. Boga mi, nije mi bilo uopšte svejedno. Ja ulazim u metro i onako stojim i ispred mene mlada devojka sa štakama dolazi i pada, ali bukvalno baš ispred mene. Sva sreća da sam joj pomogao i nekako ne mogu da vam opišem, ali već osjećam da je Sveta Petka Paraskeva sa mnom na putu. Ništa, idem u autobus do aerodroma Charleroi, a onda se javljam. Evo, ovo je malo Gare du Midi ili Midi station, pa pogledajte.
Ljudi, stigao sam na aerodrom Charleroi, autobus je išao tako brzo, tako je bio otvoren put, nije uopšte bilo gužve, a inače zna da bude gužve, tako da evo me na aerodromu, idem da se čekiram i Bogu hvala za sada ide sve ko podmazano. Malo sam dušom danuo uz jedno ovo malo pivo pred ulazak u avion, a sad odoh u avion. Evo me ovdje na carinskoj kontroli, samo da vas pozdravim, pa se vidim u avionu. Evo me na aerodromu, upravo se ukrcavam u avion, pravac za Rumuniju. Evo upravo sam ušao u avion, eno i stewardese. Evo ovako, nalazim se u WC-u toaletu aviona kao što vidite, pošto mi je stewardesa zabranila da snimam. Nažalost, pilot nam je sad rekao da će let kasniti čitava 2 sata zbog nekog tornada koji se dešava nad vazdušnim nebom Mađarske. Eto, ovo su iskušenje, to znam i u ovakvoj situaciji treba biti smiren. Ja sam došao u toaletu da se pomolim, jer jedino smirenjem i molitvom možemo stići i možemo da pobedimo sve te nedaće koje nam se događaju na putu. Ja ću se sad pomoliti, pa kako Bog da, pošto ja sam imao tamo prevoz u Bakau, tamo slećem, taj prevoz, to jest autobus će otići, ja više neću imati ni autobus, ni voz, a 2 sata je od Baka do Jaša, gde trebam da budem, tako da vidjet ću šta ću, gde ću. Prepustit ću to Svetoj Petri Paraskevi, ja ću se pomoliti, eto samo da vam se javim. Poleteli smo konačno. Evo, stižemo. Ok, sova. Stižemo, slećemo. Evo, upravo izlazim iz aviona, stigao sam u Bakau, sad kako ću 200 km da prođem, s obzirom da je otišao i autobus i voz za Jaš. Ne znam, neki taksi, da će da bude skup, da li neće, vidjet ću šta ću sad da radim. Uglavnom, evo ja sam sleteo ovde i pozdravljam vas sad. Sad čekamo carinsku kontrolu. Evo došao sam, informacije ne rade, pošto je već kasno, ništa ne radi. Ja sad moram da se snađem da pređem 200 km od Baka da dođem do Jaša, ali ću se snaći nekako. Sad ću da vidim šta da radim, gde da radim, ovde ništa ne radi ovaj Bakao. O Bože, čekaj. Hello. Girl, sorry, bus. Is there bus? I'm sorry, the bus station, do you know where is it? No? Okay, thank you, sorry. Evo malo da vam snimim, ovo je Bakau, ja sad ne znam gde idem, vidim ovde neki autoput, nema ni taksija, nema ništa. Idem na stanici autobuskoj da pitam nekog nešto, bilo šta. U Bakau sam i moram da dođem do Jaša, to je znači 200 km odavde. Oh my god. Ćao. Samo mirno. Euro paste 50 RON. Yes, RON. How much euro is this? Imediat. €95 to go there, okay. We will see. Nema autobusa, nema ništa, našao sam neku prodavnicu, sad sam ušao, uzeo sam malo voća pošto postim, pa ću da pojedem ovu jabuku i ovaj grejp, da popijem vodu, pa ću da vidim šta ću dalje i kako ću da pređem tih 200 km. Bio sam u prodavnici, kupio malo voća i vode pošto postim. Evo ga ovaj Bakau, mrak je, ja ne znam sad ni gde da nađem taksi, ni autobus, ni ništa. Ajde vidjet ću, javit ću vam se. O Bože. Ovo su isto neke table. Ja ne znam da li da stopiram, da li ću, šta ću. Sorry, I must go to Jaš to Helige Paraskeva, ne znaju, neće da pričaju. Čekajte, evo vidite, ovo su vam table u Rumuniji.
ali nigde ne piše Jaš. Snaći ću se ja. Evo mi ga voće, imam vodu, ne treba mi ništa više. Sad našao jedan taksi i on će me odvesti do Jašija, gde mi je inače hotel, pošto je jako kasno, za 73 evra. Ali eto, hvala mu, čovek je jako dobar i priča mi baš na engleskom, zna dobro engleski, a znam i ja malo rumunski, pa se tako sporazumevamo, priča mi baš o Svetoj Paraskevi, Petki Paraskevi i pokazuje mi crkve sad ovde u Bakau i evo znači krećem ka Jašiju, javit ću vam se kad stignem u hotel. Sveta Petko Paraskevo, slava ti i milost, amin. Dakle idemo 200 kilometara. Evo smo na pumpi, stali smo da taksista napuni gorivo, pa onda nastavljamo dalje put Jašija, imamo još nekih 100 kilometara. Ovo je moj taksista, samo da vam ga predstavim. Thank you very much, sir, because you bring us to Helige Paraskeva. It's my pleasure. Thank you very much. Welcome. Thank you. Krenuli smo s pumpe, ja sam kupio na pumpi ove lepe posle neke štajovo grisine, ne znam da li vidite, mnogo su lepe, ja ih ne poznajem, nisam ih viđao kod nas, ali su baš ukusni, lepi, evo to je ovo ovde, ne vidite ništa, mrak je, ništa, čujemo se. Konačno sam stigao u hotel, evo Mr. Dejan Stanković, soba 32, ovo je hotel, moram da budem tih. Hvala Bogu i Svetoj Petki Paraskevi što me je dovela do Jašija. Javljam se iz sobe, idem sad u hotel. Mislim u sobu, u hotelu sam već i jako umoran, ali srećan. Ljudi, evo upravo sam ušao u svoju sobu, sad ću da vam pokažem kako je lepo. Evo ovo je soba, ovo je kupatilo, imam i televizor, imam sve živo. Bogu hvala, sad ću da legnem da spavam, pa sutra na liturgiju i naravno javljam vam se ponovo. Laku noć i vidimo se sutra kada ću doći u Sabornu crkvu u Jašiju gde se nalaze mošti Svete Petke Paraskeve. Laku noć. Što zaspim i legnem, moram da vam kažem da je taksista bio jako religiozan čovek i da mi umesto 70 i koliko, 3-4 evra, naplatio polovinu od toga, dakle, svaka mu čast. Sve se lepo otvorilo i jedva čekam sutra da odem i celivam mošti Svete Petke Paraskeve. Mislim, ne mogu da spavam, vjerojatno ću da pročitam večeras i Akatist, pošto znate da kad idete na tako velike, šta pričam, umoran sam, izvinite, kad idete da celivate mošti velikih svetaca, lepo je dok čekate i dok to dođete da pročitate Akatist sveca kod koga idete. Tako da ću ja sad verovatno celu noć da čitam Akatist, a onda ujutru vam se ponovo javljam. Osjećaj neopisiv. Već sad mi je onako super. Vidimo se sutra. Evo, ovako sada je 6 sati ujutru. Ja celu noć od uzbuđenja skoro nisam ni mogao da spavam. Evo sad napuštam hotel i idem na jutrenje u katedrali. Dakle, jutrenje je oko 6:30, tako bar piše na sajtu, vidjet ću. Pa se javljam, konačno je kucnuo čas. Sveta Petko stiže. To je restoran za posla. Evo krenuo sam sad ka
katedrali Metropolijani u Jašiju, gde se nalaze mošti Svete Petke. 6 sati ujutru je, evo pogledajte, sunce sija, ne znam da li vidite sunce, ali dobro, vidite mene, to vam dođe isto kao da ste vidjeli sunce. Malo šala, nikad na odmet. Evo žena čisti, svaka je čast, vredna je. Sad ću da pitam, da mi kaže gde treba da idem samo. Allah. Ništa, moram na pešački da pređem, da me ne bi još i policija ovde zaustavila. Nije lako biti fin, nije teško biti fin, pardon. I'm sorry, sir. You know church Paraskeva, Holy Paraskeva? Lato intrăm pe aici, pe la piață, trece partea aia. Ovako, pravo. Da, și luați un 41 sau un 28 și vă las să-ți dea I onda desno. la Moldova. La Moldova, ok. Exact. Znači, tram, traversez. i onda tako desno. Hvala puno. Arrivederci. Eto, vidite kako su ljudi ovde fini. Ovi što ne znaju engleski, oni pričaju rumunski, ja pričam srpski s njima i tako se sporazumemo uglavnom. Jao, jedva čekam. Evo vidite, rumunski tramvaj i golubovi slatki, lepi, fini. Ko voli životinje, voli ljude. A ja idem ka katedrali Metropolijani, gde se nalaze mošti Svete Petke, gde ću prvo biti na jutrenju, na liturgiji, a zatim ću i celivati mošti Svete Petke. Sad ne znam, bez blagoslova ne smem da snimam unutra, ja ću pitati, pa ako budem smeo da vam slikam, ja ću vam slikati i snimati. Čekajte, vidim da li je to možda ovde. Ja mislim da je, sad ću da pitam. Stigao sam konačno, ovo je saborna crkva gde se nalaze mošti svetiteljke, velike svetiteljke, moje zaštitnice moje porodice i mene, Svete Petke Paraskeve. Sada ću vreme da posvetim sebi, ugasit ću snimanje pa se vidimo. A ne, ispostavilo se da ipak nije ova crkva. Rekli su mi da trebam da idem još da bi došao do te crkve gde je Sveta Petka Paraskeva. Dakle, pogrešio sam prvi pokušaj, ali dobro, ja idem dalje. Sad ću pitati nekog. Ništa, nastavio sam dalje, ono je bilo jako, jako lepa i velika crkva, vratit ću se tamo kasnije da vidim koja je, ali su mi rekli da nije crkva gde se nalaze mošti Svete Petke, da trebam da idem još pravo. Dakle, ja idem još pravo, pa ćemo da vidimo. Rano je, baš nešto i nema puno ljudi, ali dobro, javljam se svakako. Evo još malo Rumunije i grada koji se zove Jaši. Interesantan detalj, samo da znate, da me ovaj golub prati celim putem dok tražim manastir. Evo, on me vodi, golub me vodi. Dragi prijatelji, golub je zastao upravo ovde i odleteo, tako da pretpostavljam da je ovo crkva gde se nalaze mošti Svete Petke, siguran sam u stvari. Golub me je navodio i onda je odleteo baš ovde. Evo, ovo je crkva, ovo je nešto ko naša skupština, prelepo, stvarno prelepo izgleda.
Ja se izvinjavam, ali sada ću da stvarno ugasim kameru i da se posvetim sebi, molitvi Svetoj Petki Paraskevi. Zbog toga sam i došao. Pitaću da li smijem unutra da snimam, pa ću se javiti posle liturgije i celivanja moštiju. Pogledajte, ovo je osjećaj koji trebate doživite. Ja sam se sav naježio kako se približavam, znači i srce mi je onako smireno i spokoj neki osjećam i mnogo mi je lepo, ali baš mnogo. Približavam se crkvi gde se nalaze mošti Svete Petke Paraskeve. Osjećaj mi govori da je to baš ta crkva. Sveta Petko, pomozi svima koji gledaju ovaj video. A i meni sa njima. Koja milina. Prelepa crkva, ali izgleda da je zatvoreno. Ja mislim da, ne znam sad, nešto mi izgleda kao da je zatvoreno, da ćemo moći da uđemo ovde. Nadam se da hoće, ajde, Gospodi pomozi. Ne, zatvoreno. Ma ne, ovde je sve zatvoreno. Da li je ovo još rano, pa s obzirom da je oko 6 sati. Sad ću da vidim. Ali nema veze, ja ću ispred crkve da se molim sve dok se ne otvori. Bitno da sam tu stigao. A sa ove strane je ipak otvoreno, odlično. Stigli ste. Ovdje je kapija ipak otvorena, ušao sam. Bože pomozi. Crkva gdje su mošti Svete Petke Paraskeve u Jašiju. Pogledajte, božanstveno izgleda. I ponovo golub. Ispred sam ulaza. Hvala Sveta Petko što si sa mnom bila od Brisela do Jašija i dovela me da celivam tvoje mošti. Amin.
upravo sam izašao od monahinje. Pune ruke su mi tu, blagoslov Svete Petke je tu. Pod utiscima sam, ovo trebate doživeti, rečima ne može da se opiše. I slika. Evo sad se vraćam ka hotelu, sam sam se uznojio, gola sam, voda, znači stvarno neopisiv događaj. Evo, ovo je lep prizor pored manastira, golubovi i čovek. Slava Hristu Bogu i Sveta Petka i Paraskevi. Pozdrav iz Rumunije, iz grada Jaši. Bog s vama. Noapte de săgeata ce zboară, ziua de lucruri ce umblă într-un tuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că diavolul dinspre latura ta 1010.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe cel prea înalt l-ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău. Srećan praznik, braće i sestre, pozdrav iz grada Jaši u Rumuniji. În toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilis vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Asta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea Danas je nedelja, moj drugi dan, inače veliki praznik, Pedesetica, duhovi, neka vas Bog sve blagoslovi. Ja sam ustao jutros, sad ću vam reći, došao da celivam ponovo mošti moje zaštitnice i svetiteljke Svete Petke, to je inače i moja slava koju proslavljam decenijama. Moji predaci su slavili Svetu Petku i ja slavim i ona je naša zaštitnica. I sada kada sam došao, verujte mi da nikog nije bilo da celivam mošti. Kako sam ja celivao mošti i kako sam se pomolio, odjedanput se stvorio kilometarski red i evo ja ću vam sad pokazati, čeka se negde oko 3-4 sata da bi se došlo do moštiju, a koji sam ja blagoslov imao kada sam došao, nikog nije bilo, samo sam ja. A pogledajte šta je sad, sad ću vam kazati koliki je red. Evo, ovo je red, možete upravo videti, sad ću vam baš pokazati koliki je red za celivanje moštiju. A napominjem, ja kada sam došao, to jeste pravo čudo, nikog nije bilo i celivao sam mošti zato što mi je svetiteljka dozvolila i nije mi dala čak ni da čekam. Evo pogledajte posle mene šta se stvorilo, kako, ja stvarno ne znam, ali ovo je gužva, ovo je red koji i dalje ide za celivanje Svete Petke. Evo pogledajte, tamo je kapija i tamo su isto ljudi. Ovo mi je znak da me Sveta Petka čuva, da me Sveta Petka voli i da je uz mene. Polako krećem ka aerodromu i ne zaboravite da je Bog svuda. Zahvaljujući Gospodu Bogu imamo i velike svetitelje poput Svete Petke koja se moli za sve nas u najtežim trenucima i kada izgubite nadu i ne znate gde ćete i šta ćete, pomolite se Svetoj Petki
Ona će se pomoliti Gospodu za vas. I vaše molitve preko nje bit će uslišene. Sveta Petko, hvala ti puno, ovo je već moj drugi dan i sa puno blagoslova odlazim put aerodroma, neću snimati sad dalje. Hvala vama što ste ovo gledali i Bog vas blagoslovio. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Slava tebi, Sveta Petko, slava tebi. Gospodi pomiluj. Želim još nešto da podelim sa vama. Ipak se vraćam ka manastiru zato što mi se dogodilo čudo. Ovog leta gospodnjeg 2022. godine na 50-icu na duhove, kada je Gospod Isus Hrist pustio Sveti Duh na svoje apostole i dao im snagu da pomažu drugim ljudima, ja sam, kako sam izašao iz Saborne crkve gde su mošti Svete Petke, pomolio se Gospodu i beli golub mi je sleteo bukvalno onako na glavi, bio 2-3 sekunde, ne znam, i otišao. A vi da znate da je u Bibliji da je golub simbol Svetog Duha. Kupio sam cveće i ponovo moram da idem da se zahvalim na ovom velikom daru mojoj zaštitnici Svetoj Petki Paraskevi. Mnogo sam pod utiscima i ovako javno obećavam da ću pomagati drugima i uvek se truditi da svoju ličnu sreću pronalazim posrećujući druge onoliko koliko mogu i kako mogu. Vraćam se ponovo u crkvu Svete Petke Paraskeve, prosto ne mogu da odem posle ovoga kada mi je golub sleteo na glavu, moram da idem još jednom da se zahvalim. Evo kod crkve sam, pogledajte, red je još veći sad. Slava tebi, Hriste Bože naš, nada naša, slava tebi. Sveta Petko Paraskevo, čuvaj i zaštiti od bolesti sve koji gledaju ovaj video. Čuvaj sve majke, sve žene, naše roditelje, prijatelje i neprijatelje. Čuvaj naše neprijatelje i moli se za njih da nam postanu prijatelji, jer neprijatelji kad postanu prijatelji, oni više ne mogu da vam naude. Toliko, odo ponovo dostavim cveće, pa idem na aerodrom. Evo počela je i kiša velika, a kiša je obično znak čišćenja. Voda čisti, post čisti i molitva. A plus pričešćivanje kao kruna svega toga i ne može vam niko ništa. Slava tebi, Hriste Bože, slava tebi. Slava tebi, Hriste Bože, slava tebi. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Amin. Dođete da celivate mošti Svete Petke, čak i kiša lepa i prija. Sve moje brige kao da se žeru. Ovo je osjećaj koji morate doživeti. Dođite u Jaši i celivajte mošti Svete Petke da biste sami doživeli veliko čudo i znali o čemu vam govorim. Amin.